International Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Paul 1 lagkip ti napalabas. Glory? Wen, siyak Jerry, matmaturog kay tayo umayok dito ospital anak kay Serekam. Nadanon ko rin tatang mo, iso abantayan man nga rod balasang ko, ket adain nakgatangan ko na. Agyamanak. Kahit na nga tang Camille, ti best friend mo, di na kataw may sarugaran? Jack manam mo, no pa yung tawag ko nga impadamag kinkuhan na disgrasya ka. Ano yamin tinapasamak? Nabarte ka ka nagmotor? Ag-move on ka nga minen. Awan ti marami dampay no talaga adinakan kayat ni Camille. Anag ba awan ti ayat na ken ka? Ken di mo papasan tabagim. Gapu itinaramid ni Camille. Tingkay ng gan, babagayam ket may sala nga paset ti pagkasaritaan ni Jerry Itilawag City. Ti pagkasaritaan na kitso dito tinampili nga best letter of the third week iti bulan ti Mayo. Inagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Ken di programa tingalagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti panagmatmadon ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kadagidag kakadakkel a premyo. Madamdamalayang papagayam dito ituloy nga i-drama dito pagkasalitaan ni Jerry kas kay mangmangigan kay may buybuya basta weekly winners ket i-drama tayo papagayan. No monthly winners met may interview tayo nga mismo detay akin pakasalitaan. No madama kita ngagbuybuya dito page di paring Ray nga Reynaldo Uno Rey Fiesta Sentensiador Award, pag-share, pag-like dito nga video ket no saan kayo nag-follow, pag-follow. No adamat iti mat YouTube channel ti pakabuyan yung karating nga video iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award ket paki-share, paki-like ken ag-subscribe kayo kuma no saan kayo pa nakapag-subscribe. Ket kahit may ibalagip papagayam digiti tatakkel nga premyo. Yeah? Tamalaksid iti weekly ken monthly prizes at aguduray nga grand prizes. Grand winner umawat iti 50,000 pesos, first runner up 30,000 pesos, second runner up 20,000 pesos, third runner up 10,000 pesos ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Nagdatakkel iti premyo apay ko nayo. Gabat malaksin, iti agapo kini Reynaldo Rey Fiesta, nakidadto pa yung sponsors tayo, in cooperation with Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta. Papagaya, minti nga rin ituloy nga
Ibasa gani drama dito'y pagkasalitaan ni Jerry itilawag sini no kasano nga nangamba kakas best letter of the third week idi bulan ti Mayo ituloy tayon nga ibasa. May sakla construction worker manong name ngem adun ti ornong ko. Da isagsagan haak nga ron iti pa nagkalay sa amin kini Camille. Nga ni Camille manong name ket may nga sales lady. At dahil din, may sakit gudwa nga tawen, ti relasyon mi manong nemi di mapasamak, iti panangisina na kanyak. Nagbao ka nun ti ayat na. Manong nemi, nagsangsangit ak. Nagsangsangit ak ti orela, ket nangalak iti mapulutan ken Jean, ket napanag iti balay da Ruben, nga katrabahuak manong, ket dito'y kami nga naginom. Ditoyak nga nagbartek. Ngay ti kabigatan na, manon nemi, kalbasan deta nga panakabartek ko, siyempre, diniloa ni tatang nuapay. Gusto ko ni ti bartek mo drabi anak nga may nakaintulnog ni Ruben. Apay niya. Pasensya kayong tatang, nasakit lang na yung tinakim ko kapag tinaramid ng Abil. Insi na lakan, deta ti istorya ni Ruben. Kapag na nagbawo ka nun ti panagayat na ka, dahil Kabil. Wen tatang, inayat ko tinapod no. Nakapudpud no ayat. Yung basta latangas dyan tinaramid na. Nga di kan kayat, di kan ayaten, nagsinatan, gabutan nagbaon ti ayat ko ka. Kaya rubay mo na ngawate ma. Saan mo nga papasan da maging, babayin di panaginom mo ti arak, ngagbartek ka, makadadahil ti salunat deta. So nga anak, agmove on ka nga dagos. Haya? Hanga may sa nga babae lang, may sa babae ito lubong, ado dita. Iwaras mo lang ti panagkita. Kaya sabi ko anak, tasanton nga mo ulit ti kasto yung naramid mo panagbarbartek. Ulitek anak, saan mo nga papasan ti bagim kapulang ti kasi yung naramid day dyan nga Camille, nga samot nga rumbeng nga ayatem. O ang gayam tatang, malakip ko. Dito'y urnong ko nga irandantak para iti iya, panagkasarmi ko makin ni Camille. Ikatang konsolangin ti motor. Motor? At natapaglugan ang mga panagtrabaho? Kaya natapaglugan nga mga nagpaspasyar. Marbarin di panagpaspasyar ko tatang. Kaya't may liwliwag ko daytoy nga panangisina ni Camille kanya. Wow! Nagpintasan ta motor mo, Jerry. Ano pa yung insina na kan tigayem ko. Isumet ka adan ti motor mo. Owen Glory. Usara ko mapanagpaspasyar baring no babay tigas ito nga ramidek. Kaya't may liwliwag ko tinaramid ti kayem mo. Usarin pa yung mapanagtrabaho, ah. Oh, ada ka di ka tangem, tayo may ka dito yung store ko? May samang nga bira. Ngem di ka agbartek, ha? Saan mo kung maapapasan ti bagim, gapo itinaramid ti gayem ko? Awo panggayam, tulungan ak manggidi, Glory. Kasalitam ko medyo gayam mo. Tagsinublanan kami, please. Jerry, urean niya ti aramidem. Nagbaawen ti et ni Camille ka. Lipate mun. Ket ulitek, lakwan kay ti bir ngem umanayan ti talo. Ken di ka agmot motor, no nabartek ka. Glory? Wen, siyak Jerry. Matmaturog kay tayo umayag dito ospital anak kay Serekam. Nadanon ko ng tatang mo, iso abantayan man nga rod balasang ko, ket adain nakgatangen ko na. Agyamanak. Kaya't nangatang Camille, ti best friend mo, di na kataw may sarugaran? Jack manam mo. No pa yung tawag ko nga impadamag kinkuhan na disgrasya ka. Ano yamin tinapasamak? Nabarte ka nga nagmotor. Ag-move on ka nga minen. Awan ti marami dampay no talaga adinakan kayat ni Camille. Anagba awen ti ayat na ken ka. Ken di mo papasan tabagim. Gapo itinaramid ni Camille. Di ka man nakamotor nga may dito yung store, Jerry. Di mo pa'y napatarimaan kalpasan na disgrasya ka? Ilang ko kun. Tapno adda usarek nga mapanagtrabaho di Saudi, Glory. Anya? Ag-Saudi ka? Tapno alalisto ka makaurnong.
Ken baring no idya nga malipata kong ti gayem mo nga ni Camille. Baring Kumusta mat ita ni Camille? Ada plano na asong batan iti wen, kadag iti duwa nga agar-arem kenkwana. No, adan dun sa maling boyfriend na. Dito nga ta nagbaon ti ayat na. Tiyak manam mo? Kasi ka Glory. Oo pay? Awan pay, takasano ko mga adda. Ket jay ayete, ket dinakmet ay ayeten. Taging gana ita, ket dinakmet la armen. Kasta? Asin no? Secret. Pare Jerry, panagkurak ka la. Kasla damanin sa Pilipinas, ti panurot mo ala. Kasla biyak tayo kit nga UF na. Ay, bigib ko ni tatang ko. Ken kasta maten? Diya balay mi, pimintasen. Kada diya katrabaho ka dati ka ni Ruben, isot ng kontrata. Napintasen. E dungas ka sa nulaing, nagbakasyonak, napintas ton nga balay ti pagawidak. Te kunada nga katas ng Saudi. Ore no, anda isang patam nga babae. Kalpasan nga na dyan first love mo, nagbaot ayat na. Ada, barbareng. Sino? Mawaling nga mamon, pare? Jack sure eh. Ngani po di dadak dito sa Saudi, kaya hindi kang kanayon may panagsasalita. Kasi lalo di panagkayat ko iti first love ko, ket na ibawing nga ko na. Ayun ba yung pare no, kasta? Sino? Diyan, best friend na mismo, tinang sugat ti puso. Nako, ang mga madno, nagkarabal na ko man, kas pagaligan talalaki dangan dua, ang best friend da. Kaya may masang lalaki, iti pagayatan da. Mabali na kasta, anda na ibaga idi ni Glory kanyak nga. Iti damag no adamaten boyfriend na, ako na nga awampay, takasa nung madaanak ti boyfriend, dihay ayate, kita saan nakmad nga yaten. Saan kumat nga mauring agarim kanyak ko na na. Agad si kakarot, pare, no, kasta. Agad masabol ang pasukam to, pasukan ito, no, bakasyon nga. Uy, pare, kita dandanin. Siya kadang ti kararagsakan nga OFW, no, bakasyon akon. Siyempre, may pandun ti iliw ko kinitatang ko, di kiti kakabagyak, nang naruna, kini Chloe. Dandat ay anak ko kalpasan tupat gatawan. Ay, sus, kumusta ka na, anak? Kastoy, kas pag kita tatang, nagwapo ak. Kakadwa, karuba, kakabagyan. Agyaman nagtikaad dayo. Kat kas ito nagtulagan mi kiniya tatang, nga agsagana, tapos kas tagat at padaya. Nga pang-welcome ni tatang kanyak, pang-welcome back kada kayo. Pang-welcome back yo kanyak. Ayan, kaya tarugyan tayo tatang. Sige, kadwa, i-plaster tayo, tarugyan tayo. Hey, Glory, makatoy. Gawin na sa kamot mastig, siya kung timasdig ka. Abe nga ang paspasuli ka. Mabainak mit asumapat ken ka. Uray ka si Kati masideg. Kumusta itan jay gaya mo? Kas itim padamag ko ken ka idi. Ajay nang isukutan na ken ka, ket insina na met, tanagbaaw kanumet, ti ayat na. Diya karot may katlo. Day tapay kayong tinalipatak ng impadamag ken ka. Masikugitan ni Camille. Anya? Sinikugan di may katlo, adi namet nga rod may kasarta si asawa. Ada ito'y anak kasikug ken kwa na, ket kasinsin di may kadwa. Bale, kaslabales ti amin, ket nakarma ni Camille. Karma Israel lang talaga. Ket kumusta mat itan, jay ay item nga dinakamat ermen. Bareng ano may nakton armen. Oy, nakanton armen no rabii, pasyaran nakanton no rabii. Nga ta? Oy, iso ang sagaan nga Glory. Tayenton rabii, o may nakanton armen jay ay item. Ha? Jerry? Flowers for you. Kaya nagit alahas nga ginatang ko dyan Saudi, nga isagot ko ken ka, Glory. Kayat mo asawen? Umay na kun armen? Gabutaan mo ka siyak dyan, item, di mo maureng agaram.
O may kan Armen, gabuta, ay ayaten ka mate. Jerry, agpaiso ka di? Agpay so glory, gabuta ay ayaten ka. Ay, eten kami, Jerry. Ayat adin to pulos agbaaw. Kedda kami nga rod manong nemi kini glory ti nagkatuluyan ang nagasawa. Siyempre, kadenden namin ni Tatang itinapindas nga balay nga pakakit kitahak iti panagsaudik manong nemi. Ket jay sari-sari store ni Glory, ket nagbalin nga mini grocery. Naglag ang subliak matlang ti construction tapno makapagtrabaho hak ngem saan ako nagsubli pa sa Saudi. Talo manong nemi dagiti imparabor ni Apo Diyos nga anak mi. Naragsak kami. Kadawanin ti sa pulag pa iti Diyos no saan nga tultuloy aba nang idawdawat ko nga sapi kuma ta napintas iti masakbayan aba nakaited ti masakbayan dagiti talungan anak mi. Ni Camille manong nemi nagtultuloy nga balasang pailaeng kadakailan ti anak na. Dito nga ron ti pagkasalita manong ket thank you ti laing yung anang drama ket sabi ko mati adda na ibatik nga adal liwliwaken pagserbingan ti biyag. Tigor dagyaman nga pagayam mo Jerry Itilawag City. Thank you, Jerry. Ken thank you mat kadigiti nagbuya ti akem nga Glory inakem ni Mami Merlin Pascual Ruiz. Iti agam nga tatang agraman ti kaduan ni Jerry ijay Saudi ken ni Jerry ket ni manong yuan Nemi Ruiz. Pumakada kam nga ro din papagayam aging kadagiti sumasarong nga video. Thank you for watching.